Biz buna hurmatlı Aydarken şaharının yaşauvchiları, hurmatlı gençler, investor bo'lganlarga Severstal kompaniyasının adından jana qo'lomlilik, qayrımdılık, Жашоо булагы фондунун атынан негиздечүүсү Азат Исаков. Biz Aydarken шаарындагы gençlerге ун жана май кайрымдуулук жардамына келип оорубаңыздар. Вау! Пенсионерам, малоимущим, от инвестора от нашего, Северсталь. Пенсионерам старше 70 лет. И пенсионерам старше 70 лет, там их где-то 130 человек. Вот. Спасибо большое. Mana bugün bizde Aydarken kombinatda ishlagan pensionerlarga pomosh katta rahmat shularga shunchalik kelgan uchun. Mana bizde direktor necha yildan beri birga ishlaganmiz. Shularga rahmat. Har doim mana bevachalarga, yosh pensionerlarga berganiga cho'ng rahmat aytamiz. Rahmat şu bizning sponsoru Severstalga shunday qiyin qırdalda bardығы uyda o'tiramiz, bizga shunday 5 kilogramdan may, 25 kilogramdan un berib o'tadi. Cho'ng rahmat şu Severstalga. İşleriga iyilik, Allah razı olsun. Özüm atından yerden Severstalga rahmat aytamiz. Hazır. Mana yaptı bir tartib qo'yganda barallar. Bizga istep Kombinatın Бросайте. Rahmat. Пусть будет, что ж теперь? Это техническое все. Все пусть. Rahmat. Xudoylarga barakat etsin. Mana shu Quvonch bekayam bir pata berib qo'ydi. Olib kelaversin, только kasallik kelmasin bizga. Salomat bo'lib, bola chaqasini shular kunni ko'rib, sog' salomatda shu Aydarkentda olib kelib, unini mayini bersa, ömrü uzoq bo'lsin, sog'lom bo'lsin. Sen Karachi chaqnab qo'ysan, unda olib kelsan bo'laversa kerak-a? Tashlab qo'yaver. Mayga kelsa bo'ldi arqasi. Ha. Demak qilib, hozir birinchi mayni tushiraylik-mi? Shu bunaqa bir joqqa. Ayda Oturib bo'shatib o'tiramiz. oldin bo'shada. Siz qaqqa kelasiz. Qara. Tamam, молодец, bo'ldi. Oldu. Haroy, qo'chib qo'yinglar. Mayda qarab qo'y.
Нормально, парни молодые, быстро передавайте и все. Кто-нибудь туда еще кого-нибудь можно на машину? Onday jatqısаңыздар, жарылат, тұрғыз қойыңыздар. Тұрғызып қойсаңыз есептегенде ме қойылыр? Мына жазысыны беріп қылыңыздар ма шын? Есепте. Ояқ айтып қой. Жазысыны бер. Иди сюда. Все, вот сюда, иди помогай. Это вам подскрытие, пожалуйста. Şoför. Makineye yakındırak Niyeti. Abi. Nani belgiledim. Bir de okuyup koysun. Başlayın. Өзі Хайдархан самопкамын етінің жиғаматы Северстал компаниясы өте разышылығыны білдіреді. Азыр қиын уақытта үшінді бізге жардам жанап тұр. Пенсионерлерге жана ошондайлар кыйын жашап турган адамдарга Хайдархан шаарындагыларга эл өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. Бул азыркы маалда ушундай жардам көргөзгөн бул редко деп койсо болот да. Өтө ыраазычылык рабочыларда атаган өтө көп ыраазычылыктар айтып атат. Мен ойлойм, элде туура чыккан жетекчилерге, ошондор Северсталды коллективиге, бизге ошондор көңүл бөлүп жөнөткөн жардамдарга чоң рахмат айтабыз. Оно это порвется. Вот сейчас смотрите, оно из-за того, что бросили, оно уже подвинулось. Туда бы тоже пару человек залезли бы, быстрее было бы. Туда тащить, потом сюда тащить. Возьмите, потом возьмите здесь. А что подносили отмечаете? Подождите. Нет, автоваза еще не получалось. Сколько там? 44 человека. Вот видишь, блин, никто не помогает.
Mana şu avtobazarın rabochilariga jardam qilib, to'lov akam nima qilibdi? Shuni tarqatib beraylik endi. Unda moy bor ekan, hammasini tarqatib beramiz. Rahmat. Mana kocam kolu buraya. Ey nagara qandaysiz? Все. В машине разве? Bu sizlerdeki. Ona da koyuyor. Böyle salat. Bana da koyalım mı? Onlar. Şunçalık şu yalğız boy ayaldardı istep, mantık mananday günde şu kırdaldan esen aman çıkıp, şu bergen adamlarga hem Kudayım Allah Taalam jakşılıklardı bersin. Kudayım bardığı tınçlık amandıkta Kırgız elim jakşı esen aman jüre vereylik. Rahmat kılan baldarga hem rahmat ile emi bilelerge tınçlık amandık. Rahmat edeceğim. Ben içlik diliminin zira digen. Bir tohtosun o çürük. Tohtosun o çürük buna bolar. Kombinatqa. Kombinatın kurgan ihsanlarını özlerge Xudo qabul qilsin, elibizga, yurtimizga tinchlik, omonchilik bersin. Mana shunday qiyin kunlarda eldan g'amin ko'rib turib, elga mana shunday jardam qilyapti. Alloh taolo o'zlariga dag'in jardam bersin. Mana shu Severistaldin qila turgan ishlari o'ng olib ketsin. Quvonch aka, To'lvoy akalarning umrlari uzun bo'lsin. Ne o'y maqsad murodlari bo'lsa, maqsad murodlarini bersin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Şoğlu İzzatbek'e. Azatbek, oşol meni Severistaldın muamiyesi başçısı Azatbek'ti. Mayli bolalar. Bana vereceğim, bana bize akıl. Kamerası ya. Aa! Bizi gelmişsin de ha? Bana yapmışlar. Azalkada da istedim ben. Gözümden sen okşat. Ben bardımı takıp aldım. Bozuldu ben aldım. Kanday susar. Ne özür dilerim. Şu kombinatlar işte pensiyaga chiqqanlarga kishina pomos bor ekan. Rahman. Орус bakanını bilmez ben. Гости к вам пришли. Гуманитарную помощь нам дали. Инвестор наш, который Хайдарканский ртутный АО инвестирует, дали гуманитарную помощь Северсталь.
Вот вам, погромче говорите. Dua kılıp koyun. Ta dua koyun kalende. Boptur, ömrüňär uzak bolsun. Meni pensiýa çykkanymdy esnep şunu alıp beripsiňer. Rahmat sizlerge. İşiňer iýilikli bolsun. Kombinatyňyz hem işlep jakşy işe düşüp ketsin. Amin. Дай Бог вам всего хорошего. Жакшы жүрүңүздөр, оорубаңыздар. Чтоб болезни миновали, он туда в горы куда-нибудь ушли. Спасибо. Не болейте, растите здоровые, девчонки. Bu nime karılap kaldınız var. Я говорю, может сюда выйдет, вот так вот тут, чтобы машину не Он уже, по-моему, на такой старенький, с 39-го. Ну что, выходим? Ну давай. Здравствуйте. Гостей не ждали? Гостей не ждали? Ой, мама родная, смотри. Я думала, кутенок. Здравствуйте. Как поживаете? Нормально. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Кегиле. Комбинаттын инвестору Северсталь бардыгы пенсионерлерге жардам берип атат. Жумушчуларга, комбинаттын жумушчуларга. Ошого сизге да жардам алып келдик ошол. Rahmat. Kombinatta işlegenlerge. Kombinattan pensiyaga çıkanlarga Severstal kampaniyası men kombinat içine bunday maypay umpun 22 yıl şaktı da işte. Ha şonu geldik. Скажите что-нибудь. Hem rahmat aytip koyun hem de. Rahmat, bana ki bizi pensiye çıkanları izah kılıp şunda yardım gösterkenlerge, uyumlarga bereket payet, üntimakçılık cibedin sağ salamat жүрөбү. Allah'a ekber. Спасибо. Оставайтесь здоровыми, не болейте долго. Давайте. Никому не показывай. Как поживаете? Вот и хорошо, это наше здоровье берегет правительство, чтобы не общались, не целовались, не обнимались. Вон в мире как страшно. Повернитесь. Gözümüzsüz, damlıyorsunuz. Ondan sonra çekin. Hatta dua verip koy sen de. Dua kılıp koyun. Sevgili Allah'ım yaratkan parvadigarım, şu kılatkan apatlarından soğuk gözüm, şu osmandan kılatkanlar kanda kırsıklarından sakşaşa Kırgızistan'ın özü sak salamat köpün katarlığında. Mayda umrum var. Vader, kana Kırgız'a bir çay, bizde karantin yok, çay tüketelim. Нет. Спасибо большое за приглашение. Assalamu alaikum. Здравствуйте. Пенсионерлерге, комбинаттын жумушчуларга жардам берип атат. Bunu bana alıp geldin. O sizge o. Rahmat bu. Kıvrak okuyorsun ya da. Hayır, onun işin yeri olsun, ömrüne uzak olsun, zamana olsun, olsun. Allah Teala'nın alda yüzünü yarık bolup, olacağın yaxşılığını görüp, unutmak bolup diyor öyle. Amin Allah'a akbar. Hoş geldin. Да, sizler de esen aman жүрүңүздөр. Директор наш, кому важно. Rahmat. Direktörüm, Allah Teala'nın size rızkıları, balvanı omuruza, şaktını cürüzüp, baldarını işletip, uzak ömür sürüp versin. Amin Allah'a akbar. Здравствуйте. А куда отец-то ушел? А там где он? А, нету его?
Нету его, он, отец, сын повез прогуляться. Погулять повез? Да, прогуляться. Начинать Oldu verin. Oldu verin. Eskimiz değil mi? Все записывается. Ya biz bayağı cevap almışız. Siz ödeviniz ne demek var? По-кыргызски понимаете все? Да. Маля, Худайым, bundan beyakayam. Umur versin yaşlarga, karılarga, eskide urunday olup, şambiray kürkürüp jüreversin. Yaşlarda vaktıga. Vaktılı zamanlar bulaversin, teşrik amançılık korsun, dünya teşrik versin, oğlan teşrik versin. Her kimin erge umur versin, Hudayım iman versin, insaf versin. Yaşap, ben yaşıma getiriyorum. Дай Бог всего хорошего всем нам. И вам, и нам. Мы не отказываемся. Ayderken Sımap Kombinatı Generalın Direktörü Birazdan gelip katına Salih Tolubay Zanıvali. Toluvayakadan. Ayderken direkt şu jardan. Tolubay Salih'i işten bunu. Berekallah rahmat. Tolubay Salih'i çatır beni tanımaydı. Bırak ben 10 yaştanıyım. Ol 16. şahtıda neçenlik olup yürüdü. Onun neçenlik urunluk olup yürüdü. Batırbek degen tağası var ya ökövüz ol bekinci ürünlükte. Ben birinci ürünlükte birinci uçaskada brigat bob jürgenmen birinci ürünlükte. Ol ikinci ürünlükte brigat bob jürgen Batırbek. Ökövüz birga açısına brigada bob jürgenmiz. Ben ayderkende birinci ol, ikinci men şunta ökövüz birga jürgenmiz. Rahmat Tolubay'a şunçalık biz size nemek istegen basa Tolubay'dan ömrü uzak bolsun. Balların ömrünü görsün. Balları yaşılığa nasip etsin. Tapkanı balacasına nasip etip yerden aldamana şu koşan yaxşı işlerini kılıp sağ salamat yerden alda yürüsün. Verin Allah'a rahmat. Berekallah rahmat. Yaşan, yaşan. Здравствуйте. Ular et. Allah vazmıra. Ayderken bana kombinattan Severistal şu üniversitemine Toluvayka direktör. Ayderken'de kombinatta işlegenlerine pensaga çıkanlarına nazmaz-nazmazdan jardan ko'rsatib şoga tarqatib keladi jo'natdi. Rahmat. Pensaga chiqib kombinatta işlegenlerine. Xudoy taolo iyilik versin. Ummat versin, tapkanlarga bereket faiz versin, imanınar bakvat olsun, bardığınar, omrunar uzun ısınlar falan, baktılı olup yaşayın. Rahmat. Дай Бог вам всего хорошего. Rahmat. Çıkmayın o. Basar ver. Basar ver. Зять. Владимир, зайдите вдвоем. Ой, что-то совсем сильно болит.
А он не спит, он видит нас. Он спит? Он не спит. Да пусть, если спит. Ладно, не трогайте. Пойдемте, мы вам гуманитарную помощь Жардан. прислали нам. Это Хайдарка, не надо, не будете. Мали, где-то Он моргает. Гуманитарная. Кильдебек, ты чё разболелся-то? Не плачь, вот, успокоиться, расплакался. Нормально üretici. Kaç oldu lan bakalım. Kelip siz alıp kol koyup koyunca ekan. Хайдарканского ртутного комбината. Директор. Пенсионерам ничего нет, да? Какие? А вы где работали? Народный телефон. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maske tavası tanıyor. Салам. Здравствуйте. Как вы поживаете? Ey karanlıkta korkma. Ete pıraydı. Qanday sanan? Yaxşı. Ne soluqlar? Ben tanıyorum. Hayır, qanday çekti? Yaxşı. Дарман, вот нам наши инвесторы Северсталь прислали помощь гуманитарную на всех. Вот, а Толубай Жанавалевич сказал, чтобы вам еще отвезти. Вот привезли. Толубайка директор. Директор, который. Он знает его. Жардам кылып берип атат. Комбинатта иштегендерге. İşte пенсияга чыккандарга ошол жардам кылып берип атат. Сыртта ким? Да, вот и пенсионерам нашим всем выделили. Малик аканын атасы. Микерам ака. Ошол өлкөңүздөр экенсиздер. Rahmat. Hamana rahmat. Haman oğlu bağla. Karanlıktan korkma oğla. Doğru Allah var. O mu hemen sensiz amaçlar tanısa artık oğlu. Молитесь, чтоб корона ушла от нас. Чтобы вон туда куда-нибудь, вон на гору. Там ничего нету. Assalomu alaykum. Oqsoqol, yaxshimisizlar? Yaxshi, xudo xo'sh. Qanday damda o'tirasizlarmi, tinchsizlar? Здравствуйте, как вы тут поживаете? Хорошо. У вас так тут классно, как будто на необитаемом острове. Саламатма. Как вы живете? Да слава богу, ничего. Вот Хайдарканский ртутный комбинат, директор Толубай Жанавалевич Салиев. И Северсталь, инвестор наши, помощь вам прислали гуманитарную вот, в связи с коронавирусом. Вот. Всем пенсионерам. Не забыли, да? Нет, конечно. Мы когда вас забываем? 1 октября не забываем. Вот. Тогда не забывайте. Да. Помощь. Вот помощь. 25 килограмм муки, 5 литров масла. Вот. Oqsoqol ham bitta duo qilib qo'ying endi. Shu kombinatga, sponsorlarga. Mayli. Ularga minnet maqsadim hadi beraversin. Bergen oğlu şifa versin. Ben maksadıma minnet versin. Gelelim kaptı katarda oynayıp kılıp gidiyorlar. Bergen Gavezi çıpazım versin. Allah'a ekber, bazımız Allah'a ekber.
Дай Бог всего вам хорошего, чтобы не болели, дети все ваши здоровые, внуки были. Спасибо.